kwezi waishilizi wanzani wa hele daula Tropic FM nyandu ikaonye udunga matangazo ya hele daula Tropic FM to sana salamu do za hanyu ze rehma za Mwenyezi Mungu na zimwendeleni ngarjiunda oskole wenu bo plastex leo mfumne tarehi kume na mfukare ngasina sanane yenje za dakika 2 za Kifaransa si umwambia nika kozi jo ujazjo kasirini kozi jo tsatsa ya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hauhusishi wari hauhadile lazima rimnikeni ze haki za kibinadamu rasala waswili homo nisani hawanziro homo nisani legendo la hoa Komor walenda wazisiwa helikao de hawa ivumiao emission yinu imakatindanu wayo yinu ngamu ikusudio hauraji haadabu na ufaswah na kimwana Mkomor kimtangazaji Mkomor nieshelezizie yemhu ikao yeurongolea yemhu wa he daula porto parole bwana Humedi msaidie ikao ngarjohu mstehi sisi Tropic FM shari mweshelezizie ukangabo makalma ikao ngadangu hao haruma lejafa mola he ngamenyao wa mujtama ngamenyao ya personalite ya hahe ngamenyao ya mhu wa he daula ngeonisao hukaya katina hikma ikao chokaya yeye ya hunre izo ikao ndizo yeye yanzao haunda ene janibu ikao ndiyo yeye yanzao wahunrane nizo ikao dumu hayati wa hao waenshi hadiwa za uka harumai Komor ngabo population nyinji mashababi waume washe kwa tuwanza hadiwa za uka harumai Komor zisi waziraru ngabo mashababi wazaze wazeye wa wanzao ya daula inu ngudi wazo ngudovuriza makalma ya mtukufu Humedi msaidie ngari mwoni sao banu hukaya na rengeze responsabilite za hahe kidhamana babanu katsurongole ya unamji shangurongole daula hahimilia mhu wahid daula ngumtsaishio faida za hahe shangabo wakati ya mtukufu hoi bwana wazir Humedi msaidie porto parole wahe daula nguminyo sena nguminyo mujtama arikanza rihebanu rimeshelezizieni hukaya tide namna hiyo kozi jo hujazjo kasirini kozi jo tsatsa ya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hauhusishi wari hauhadile lazima rimnikeni ze haki za kibinadamu mtukufu Humedi msaidie risala inu ya hao nimjoko heya na mpartage emission nimasama heya na mpartage emission haumeshelezizia he adabu ngebanu kwezi mtukufu holio de makalma uyambao kemhuwa he daula fakhamat rais Colonel Azali Athmani de dunia pia isaishenshi kange nge rais wa he daula jabo koye nge rais wa he daula nge rais wa he inu Afrika shaze voti zare wajuzi mtukufu ngoni ukaya ya dunia isa itangaza ionisa ukaya Colonel Azali Athmani ngemhu wa he daula sisi ngaramba ukati de namna hiyo kwezi mtukufu hasibabu hindi masharti rujo huonesa banu gebanu huonisa ukaya ye Komor zisiwazine ziraru samahani yabwe ema gouverneur gouverneur mzuani ne gouverneur mumali ne gouverneur mgazija hachagulwa ne zisiwa hizo hachagulwa hafaida ya heserse hauka nyinyi parti serse wewe ngo waonishe namna nyoka nyinyi parti serse kamtsina madversari shaze fikra za hanyu zilio haruma ya daula
harumezi si waziraru wanadamu wao pia wahimi ngomwele waoni za fikra za hanyu hizo ndizo wewe uone sawa hao paske hizo ndizo kweze mtukufu Humedi Msaidi waonesa uone sawa makatidanu ayo ama kalma kaunga dubao katu justifie ikidhamana katuonesa ihaziwanikiwa harume daula ranguba la hata jehunre banu kutsu equilibre panu watukufu wanzani si umwambiani kakozi jo ujazi jo kasirini kozi jo tsatsaya sojo kadhahir ze mikroza Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hauhusishi wari hauhadile lazimu rimikeni ze haki za kibinadamu bwa Komoro simwambiani kemisio inu na mwipartage special ya Humedi Msaidi wazir ni mstehi yu njohu mstehi haukaya ya dhamana ama nga makalma ya dangu hao ikiao ngati yao fitna ngati yao rabsha haruma ensi yurudia elewe ukaranguka 99 wafanyi hakudeta ya reme mhu wahe daula 2016 ya mkaushia habahalo nae ngabo wana wasoma wabalighi yankli walio yabo walio madhamana wajohanza warengeze plasi kaundizo walonizo ya rambue hukaya ye parti serse ngo waona wanduka kwa tsuwa kubali haruma ye juzurul kamar yabo kejajo kirike lewo ye ze votikao mwamba mziri Komor wamba bamvi hao wamba kasjarewa Komor ngabu wamba zirewa wakubali kejajo kiri ayu hasada mtukufu porto parole wa daula ike abo ya maguverneri wa hanyu do wasawa hunra haoche ike nyinyi do wenye ze fikra njema parti serse hanyiche na singar joko wasilu Mwenyezi Mungu ya rumba yabo wa Komor yonde ila hali ya bira 2019 hata madepite tsihalibanu ngabajo ukaziwa eleksio za madepite waje wakeo l'assemblée wado validea waziri Humedi Msaidi ze nukto kaundizo yanzao yaendelee hata jusqu'à 2050 shamimi uheshelezizia mimi jema mbaleku ekangwa yenda hata 2060 yo daula ekangwa yenda hata 2100 yo daula ni mwihangu ndongo mbili amani ya handani ukweli na usawa na udhamana ngenyao yabunga manzo ni uzise mtukufu Humedi Msaidi kango mimi ya live yangu yino mpango wangu yino ya masihu ya leo biidhnillah ngamina mpango mahsusu wa huonesa ze malagasi kao zijira mwaze voti ngamina preuve zinji zao za video ikawa wandu wakahufanya ze tabia wakahuonesa we Komoro wao wanrundanyi ngamjozito wale oja boko hizo ngizo haruma ze rezo sosio shawo mpango mahususu njo hubita haruma ya city ya hangu ila sindai njo hurongole hayo biidhnillah sha tikanzani wazise mtukufu ngo amini makalima kaundo ya asisawe makatianu ukakabati deba Colonel Azali Asmani Ahundu showalewa Henry ngo amini kawa Komori masiwa mara wa mekano amini furaguma guverneri rangu au raisi tosa na salam izo ndongo kwa mwanadamu ngianzo ya justifie utsirenge o hayati wa hao haumtsirenge o hayati wa hanyu mbadili ne dunia ikao ya makatiriza mbao kabati ujua ya mfu ya bondobi sindasi sindanyi sidema journalist sindo wandu mshindano nanyi sindo wandu wa mdefende oni banu wambao ngwa swaliu rambao ngar swaliu rasoma ngabo watusoma changwa jua we hikma ya mwanadamu he namna yafanya dhulma minti abo watukufu anzani simwambiani kabingwa Colonel Azali Athmani rais wa daula al-Ankid Uthman Azali yajuba kia watasanta mimi personnellement shangamanzo nuonise Humedi Msaidi wazir ukaya ema kalma ya zubao
ngofanywa excitation honi saka wede ulo haruma anishoi te ya bahi nangamina uyakini ukaya ekemwana wa Colonel Azali Athman Nuru El Fatuh lazima yahoshelezi upeze nyinyi mhuwa he daula mtukufu ngebidu urongoze porto paroli wa hao bangu dorongo wa makalma kao katulingana ne daula katulingana naye minti na humake respinga mumuhishima ukaya yezo amana jana yezo amana leo tima kalma ya ubenua kibinadamu kaini wakati balo wanadamu wahanyisiu warumea mali na frontman haini wakati ya juu utanganya ngufanya conference ya tohi mamba yekwa nzima ye daula ndeyi sidera hunra mwamba mhensi seni mwamba nganyinya seni mwamba nganyinya seni mwamba nganye cour constitutionnelle mwamba nganya instances zonsipia izo pia ngazendo za verifie mwamba wa shindano nanyi waonisha ka izo pia zo za hanyu hata Union Afrique et ma observateur wa jabo ce sont des corrompus msi wa amini wa Komoro shaminsi yabo minga mroho hiyo ngamanzo ngamanzo ya mtukufu wa Ahmed msaidie yaelewe ukaya ngabo generation Komoro ilona wakati boko ngona ilmu ngona msomo ngabo wana kaujo shinda wazae yabo ngamshinda nao ngabo wana boko leo ngo weshele hozalo hao amma Mwenyezi Mungu ahanchu kaya ukiharume daula ino abo peze ulekeze amani neze surwa ya urudi ustehi wandikao washinda nao nanyi urudi ustehi wandikao washinda nao ne mhuu wa he daula ustehi wandikao washinda nao ne mhuu wa he daula ustehi ujwe kawala wanadamu wala ma autorite waliobonsi juu warumia mali warumia mvuu walona population urudi ustehi population ya Komoro ya dungo wanruwala chakena usokiri kwezi mtukufu haini wakati ujou hima ngorongo widi porto paroli wa Beti Salama kweli nga wanali jeshi kweli uhimiliwa sha hamba makalma ya johu onesa uhayati ne amani ya he Komoro sha tudo uhima haini wakati mtukufu hamandawe wambe makalma ya utaitiso na uonesa hama wakati mziro hamanda unu ikawajibu kimana mkomoro ikawajibu simambiani kabo masihu biidhinillahi kekarjafa ngamjohea banu ni moniseni ze khalatu za jiri haruma ze voti nzuani ngazija ikao Mwenyezi Mungu hakawapwa wao wandu hao do akauzi filme nsina urongola banu ngamjorongolea harume konti hangu ila amba amadalo meri lana do rongolea ili ni moniseni ze imaji ndonga mwombo Mwenyezi Mungu amma emission yinu ya makati ya si hea banu ni mwambieni kakos joka sirini kozi jo tsataya sojo kavahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao banu plastex asihazi hauhusishi wari hauhadile lazima rimikenize haki za kibinadamu watukufu anzani iyo de mada ni hansi banu de ya mtukufu msomaji wa daula ya rambuwe wandu makalma ya dangu hao ya uone ukangenai na wananya mabani haengenai na wanashewahe washinda nao warumia mali yenge nazema liza daula ndizo yafanyao ili abako pouvoir ngabo waruma mali za hao ngabo wanikiwa mali stehi population wadunga maranyia yala stehi population wadunga makandida watanu wala stehi mabavu wanilie haki ya hao wambe kamhunru ama makalima na ke hawelevu yake ampezma wakatio de joho ni se jirma ya hao aukaya de daraja ra wasili nganzo mwanadamu yake na biswara na hankli na mwendo shangabwa katika badangu hao makalma ikao katsulo lana na wewe mru ikao wezo maana we mru ko ngawene daula honko deni hao ngawena le jeshi vous êtes capable wa hamba makalma ikao haya wanadamu wajende bahi
yabo contrôler udu wasu yakao tkanzanje vurze wanu le grand notable Haji Adamu Ali tosana salam doza hao kango jindo honu Marseille nyondo kamu ya banu ngamu mbushoni pero huza tosana salam doza hao Ahmed Haji kango jindo honu Marseille ngamu bushura khairna salam wa alaikum salam Ali msubuti tosana salam nyoti pa mwa banu ndinda sema Ahmed amada tosana salam banu bwa tukufu mionze katsono mwana mabanu hantoso ni mtose ama yoti kawaida sha mionze mtose ngamtsauze sama ngabo wakati mwanadamu ngebidiu ya Jonis ni madhamana mlio daula hiyo msidiwaze ukawa Komoro ikao kwa tsindanyi kejajo kiri kikabaja bila voti mwali kejajo kiri kikabaja bila voti nzuani kejajo kikabaja bila voti zilio ngazija wandu kontro nyinyi sunda abo monisa uka ye peuple comorien ye peuple comorien yongio haruma emione ha nyinyi serse ha anyabo mvote wa mimi pia massivement rangu président de la république rangu ma gouverneur ha tosa na salam ya bongar lindao election za saya watukufu za madepite ikawe madepite wao wote balie parti serse sawa ne madepite wakabo wafanya maha mitanu warenga mishahara ya bure watona hata ndongo wafanya bonsinju yabo ama izo ndizo daula yanzao watukufu anzani mdunga wa matangazo ya daula Tropic FM mimi timwambia nukaya njahana janibu hula njahana janibu hunu amma myohanza kati ya banu bakimba alama ya mbandongo ya uhusu ukhayati ne makalmari ya duba banu ne shaye porto parole ulio baiti salama mheshimiwa umedi msaidie ngamweshelezo kangu usoma kalima ya humenya ngweshelezo makalima hamat ani hamaka tuwa za uwandikao wakaushindana manangu abo makalima ikanga madziro ngebidiu ya rongoziwa watukufu muishia ezahe mwana wa ustadh mwana mkomori alim wa ustadh mwana fundi Muhammad Mbapanza yahimilia kandida Burhani Hamidu pesi la bamba pesi la hambu borutsonda rambe mjomba ustadhi mwishaizu ya hamba jana uka mwana wa hemhu wa hidaula hampara ya mwambie ukaya waje wa negosie ye defete ukawa hundu defete yambe mbahindu yanzao ya mmike ula hamba kana ana mimi tizalwa mimi ngamriyo lebala Mwenyezi Mungu wekunji kutunjwa mindobi shodi zoni zoboko ngebidi umruja Humedi msaidie waziri urongoleo ya daula ya amini hukaya ngabo wakati mwanadamu yujuhamba makalima ani upepo ya upepo tsongo henda hau mwanadamu ya jajihunda haruma wakati mziro ya sisebaya yaonese makalma ikao wowo do wanzi wao wowo do wahundra ze voti zonti pia auke Komori yoila la hamba contre serse ani wahimilie serse parce que zo dizo yeye yambao ti gouverneur nzwani ti gouverneur Mali ti gouverneur Ngazija pia wawandu wa serse do wasawa hundra haukaya ye Komori hiyo ze fikra za parti serse izo dezilona manufa izo dezilona man wenda hede wambo haukaza stishada ndezi bwana waziri kwezi mtukufu shakabati mru kontrolezio kabati ze voti pia njide mahunra wa Komori pia wa mvotini yabongar lindawe madepite La Tropic FM, la station du soleil, Hermes Bimojana, Hermes 104 MHz, Tosana Salam, la Rudex. La Hermes Plastex.
watukufu wakati ujawa lazima haini mri atsange ze fikra za isirungo wao wa siasa wafanya ze biswara za hao emaranya wafanya ze biswara za hao letasila leo watukufu wanzani Burhani Hamidu kandida pesi la bambao pesi la hambu zonsi pia lo pesi la hahe Mjomba mbaba Yasini hazungusa hambu hakawabeshela marhaba hawalaha hukaya eke haki ya hahe kejaja haonisa wa mji wa hahe mahale kabri ya johudishiwa amme haki hamba ngejohuja haka huwalaha ya waonise no ya wabeshele marhaba hawambie plus ya johudishiwa shahamba ukaya haki ya hahe ngejohubenu tosa na salam ganyi bazima nezidimo jana na ne harume 104 p megahet hunu Marseille ikawa ngari omba Mwenyezi Mungu ke mahala mliobo wa Komoro ganyi haruma rehma na amani na usalama romlo ranyimlo hondani romlo bonze mjomba halaha waji Adam leo mjomba halaha ze arhami eka arhami zamru wo mwana wo mndu mshe arhami za mwodo mji yode lebavu ya puha hazungusa hafanya turne leo hafanya turne leo sawa na makandida ikaongwa woni sawa hao narlinde walo harume daula narlinde walo Hoseni narlinde ekuru idhan watukufu mdunga matangazo ya Daula Tropic FM ngara aminiwe makalima kaunda ya ramba wabano hesi shahada ikao de mtukufu wazir urongole bet salama ukanguuso makalima kanga wa madziro ngu exite wanu ikao wakaushidana nao na banu Saidina wazir kwezi mtukufu makalima ya usao kutina hata pitusi walitoa harume kampanyinu shaye kampanyini kahondesi wane daula mali za he daula akaya hiyo ekayo haki nyido mjuao ekayo ti haki nyido mjuao garjoko nana Hoseni mwa Mwenyezi Mungu Ghafurur Rahim garjoko nana Hoseni mwa Mwenyezi Mungu sho wandu ikaonga mshindana nao watukufu wanzani wanu waromhono maboshoni hao wanu walewe e population jaboko nyinyi nganyinya population ngare aminiu mitsa porodi haki banu ke kamtina shema kalima ya judao hainu wakati ujo kantina wena wa Komoro mashababi wa aminuze fikra za hanyu wandu washewa aminiu ze fikra za hanyu utowambia ukaya raisi Azali Asumani na yakubaliwa ne dunia ye gwanzima kabati returu izo kazamba bingwa ngamjoko rudi nzifanye mtukufu bingwa ngazjoko rudi zifanyiwa bingwa ngamjoko ni kwaze vote nabake apezima ya hanyu haukaya vanu kuturongoza wandu ikao ngao shongo dunda ngorongozo wandu ikao ngao Komori ngorongozo wandu ikao ngabo mabania wabala wenda makandida ngorongozo wandu kanga wandu wanashewa wenda makandida wafanya ze nongo zao ngabo wanadamu ikao wadunge makandida wao watiduisha makalima amanda wao kazila waharaba labahi shangi anzo hai nongo zoko zifanyia taratibu na biswara na mwendo mndu mtukufu hamandawe ikao kutina yezi watuiruma wabo keja kaula vimurihe banu ruhe sheleze makalima amanda mtukufu omuo urabie namna inu sisi Tropic FM ka na rieshelezizie mtukufu hoi jeri mwambie hukaya tide namna hiyo tide namna hiyo kwezi ngebidi ufanye sawa neheli makandida wafanyao wamba ngwatawe haki hao wao ujonese udonise maranya ukaya sisi dora hunda shatido kaye gwanzi mabahari ule we jeshi
Rebel Ahmed tosana salam wamasihu watukufu ndani mrudunga wa banu mwanama mwana shangu rabi walad amutosa na bushra khairi na salam wamasihu ngamena sifanya za video zonti pia za heze voti za fanya nzwani ze act barbar rajiri gamjonesa chansa honisa armesitino amjonisa armesiti na dorongole handani ekanga sinamwe kamwa bent amma inu live na kanzani hebanu nionese ukaya nyinyi daula nyimlo karimu ne muwa he daula eya jo kanje madenge mrongoza humedi msaidie makalma kangu excite banu ngabo mabavu kutina ndongo wale wao bwana waziri sosilo kahule wejeshi setu kabati ndongo yabo toti ndiyo mtukufu kabati ndongo yabo toti ndiyo ule wejeshi bai lo ya watima robo ma militaire wao watima robo ujua ubadili ujua waruma kikamba no jabo komuono nzuani ngabo wafanya hazi ya hao mwono mwali ngabo wafanya hazi ya hao nuingizo 2019 kao joka zijire namna ila ngabo wabalia ze bunduki abonge yabo tikanzani wonisekaya watukufu mdunga wa matangazo ya Daula Tropic FM la station du soleil harume 104 MHz humedi msaidie waziri ikanga mumuheshimu makalma ikaudi atekelezao rango siku ze voti zinzarewa Tropic FM ikawajibu ijei mebanu kimtangazaji kimwana mkomori imwambie ukaya ngebidi uke na apesma ya ujonesa jirma ya ahobonsi juu ya ujonesa wa udhamana wanikiwa ni Colonel Azali Athmani ala ankidu Uthmani Azali uonese amani ya hao wewe binafsi na usalama no mji mtukufu wa Puha nelebavu ikao hu Puha bavu jitukufu neze sura za hao ne aj uloniyo kwa wakati hizo kweli anklinge ndawe ya tawa ama ngebidiu ujimetrize ngebidiu ujimetrize ukahuru wa dhamana ya daula ngawe na jukmu ya he population ya Komori pia hakawe ule urongoleo ya daula hinu wakati ujo huvuza mro uvuzu yabo huvuzu na isawa abo riko ya banu watu ekarivuzu mjali abo rivuzu ngasima amama garjo uzisiwa na bongo ngabo wandu warongo banu watu amini zo ambao wafikirika unu mzaha unsi mtezo zeme diazini unsi mtezo mruna amini ya asire zo ambao banu unsi mtezo unu mtezo inu bali reyeli ekau terape banu hende mbaba hanu urende jabo bazi utamdo utafiti na urenda ngebidi uamini siyo ndo kaunga rongo banu abenge watukufu masihu biidhnillah ngamobo Mwenyezi Mungu ni mbitseni zinji za husu ezajiri haruma epaji ila na do irongolea Ahmada Tropic Leme makandida waona na leo wakubaliana daono wananyao waharaze voti mabana Mheshimiwa Yusuf Muhammad bana Al-Barwani pia waona wakubaliana wanikane mihono walili bazima wajilana ho harumwa zenyafati manazila nyafati zinu nyafati au kaya hani mndu kaja subuti ambia mwana nyakazini siwambia shahini mndu nguzoniso ka mitikana haki nrudi wawala wamba watikana haki so wakati uja amma tikahanzani waonise Francome tikahanzani waonise makandida ukaya makatianu konferansi hafu na muamini haki hanyu ibenuhe hena mnaikao ndiyo nyinyi muamini ukai haki nganinyo tiono makandida waili bana kiki de la Republique kao wa parti Orange mheshimiwa rijal
adungana ni mtukufu Dr. Salim uende ho Nations Unies lamkanda matembe ila mkanda matembe bwa tukufu njamba yankili hangu de hanyu njazamba ukanyoru mwenza ankili manzo mrumentinu sha haini ndongo ikauzi jiri bonsi juyabo wanruwa waono waonisiwa wa uhashiri no mwishe ma observateur wa Union Africaine rapport kaundizo wafanya wahamba autsaha kwezi mzie kambushure Komoria hatu ipepee ha amani gambushurie Komoria hatu kheri na amani na usalama harumwezi siwa zozine amma ngamtoma ore mana wango wa Faransa shawa na nyasi hata wonga mwatio harume rehma shawoti wa Komori ngona mapapi ya Faransa na mimi ngambeho mhono wa tanga banu nisome dua nrehemu mzaza hatu koko hatu zaina mdere nrehemu saini mbewa mana ne makoko wakahurenga sheisi wa shamaore shila washinike Mfaransa bawarisove gamzambo avec la fierté mgungu jua la zabema ya warehemu ya wakema ala waliongo haruma yembebo ya hao haukaya vetinao urjo kariduzuha zisiwa zabaki na mwambeze kweli ukariduzuha shiswa shamaore wananyaswa maore na mrisukume mtirisukume sido wananyanyi sisi do wananyanyi ngamono banura rema mtirisukume na mangalo Islamu hatu rikena sinanyi ribirliane abenge atirehemu wananyasi kao mguha wa khitari makoko na mababa haukaharumaye duniani wa Komori walio maore wa Komori walio Faransa partout bandu ya hao waroha haruma sheisi wetu kufusha maore maisha hao ngandao Komori jai rengwa itilo haruma nyungu ya bofoshe Komori rengwa itilo haruma msongowa Komori rengwa itilo haruma wakati kao katwelewa abo lazima tukuze wandu hamandao hautahani kaze kifu za minuti na kazi ziwa nelela wala Tropic FM zihisa zikahanza ni hakikishe bano utukufu hanyu hukaya porto parole mbet salama na amini hukaya ze voti za rewa na amini hukaya Komor wale wa voti le 14 ngabo zabiranai haudiro ya amini hukaya parti serse ngao na madversaire wa hao shakelia tsokiri ike gouverneur ya hunda nzwani wode ya hunda gouverneur mumali wode ya hunda gouverneur mgazija wode ya hunda ike parti serse ya bokweli kwa tina wandu wa huamba tijau shaze fikra loni zo njema za nyongoha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rendez-vous de Masiu Haruma sa handa za Kifaransa tosa na salam.